sanibona kamnami umuntu ozimkhisi usiswami nominate kumasami best music video ngicela ukuthi nimvotele mana ngamvoteli impela nami ngizonibulala bafethu nginiphathele icategory enzima kakhulu bathi music video of the year. Yazi le category lena iphethe ama artist anzima kakhulu. Le category le iphethe ama artist anzima kakhulu bafethu. Khona iartist uqala bathi bani Makhadzi. You understand? Makhadzi ukhona la. Ukhona Makhadzi. Beyibona yonke. Ukhona Makhadzi la. Makhadzi ukhona number 1 nani i-visual yakhona kaMakhadzi number 1 bese kube zobiza labe ngibaziyo bafethu bekhona igushi bafethu igushi lale that's a best of the best music video guys if nayibukela best of the best music video that one. And then Kwelanga yazi music video khona angikho sure ngawo but ngizochecka Kwelanga 2.0 angikho sure. And then bemafika izolo umfazi ayibo engathi nguye ecela ukuthi umfazi ephepha engathi nguye mafika izolo music video wakhe kuyonyiwa la buyamanzi inte ayiwena wazamanzi inte music video yakhona amanzi inte ayiwena amanzi inte ayibo amanzi inte kuzojiwa la bekhona ukwenza zadot umfazi wephepha music video hayi bafethu you yabona le category nzima le ube unalento aphiwe ingiyabonga music video like yazi mbhekeni la oqala like la artist la wonke ane impact ane fan base ehlanyayo wonke la artist endiwabizayo ngoku I wonder ubani ozobuya naye kanti kuma comment section lapha yana angakaqedi ngisaqhubeka and then ube yi Birima